Kitab 12 babu de no yewtan fi ahkam mulakhasul fiqh darsu en no yewtan fi ahkamil khutbah fi nyaawre jamugol ngol Allah alayhi salatu wassalam ne laado maki idha khataba adukum si goddo e modon jamay imratan sonnajo fagaddara o hebi fere an yarande o yata min ha e makko baada ma yad'uhu yoga e ko noddatamo ila nikaya faade jombugol mo bi mana o hebi fere yi'ugol yoga e tere sonnajo kono tawata poodaymo e jombugol mo enele hare fal yafal yahudu nani wigol mido jombude ayiji on o mi yali na hunde labade rawa ahmad wa abu dawud wa fi hadithin akhar ngari hadise ko kanela do yamiri wondo jombude be maki unzur ilaiha ya hundara mode fa innahu kuni ahra kudun don burata hebilde an yu'damande wasete bainakuma hakkundeji modo degi gongol wasete hakkundeji mo ahra burata hebilde an yu'damande duumo dangal beydoto bainakuma hakkundeji mo fadalla dalika dun no tindini alal idini do yanugol fi nazari darogol ila ma yuzharu faade ko feeni kon min al makhtubati e ko yamete kon khaliban ko buri durude kon wana yeso gon e juude den wani yakuna dalika inde dullata to min ghairi ilmiha ko alda e gandal makko wa min ghairi khuluwati biha e ko alda e weddudugol e makko bi mana dum ko yowonu ko alda e gandal mo kanko debbo on hara himo andi o yano arde darugol mo hara kadi wona gorko yo yaw weddoda e makko kambe tundito dalal fuqaha o fambe be maki o ibahi no dagi liman arada wonande on faalaado khutbata imra'atin jombugol sonnajo wa ghalaba hara hino fooli ala zonni do sikke makko den ijabatahu notagol debbo onde nototomo jabanamo haray hino dagani o do nazara darogol ma yazharu ko feeni kon ghaliban ko buri dudude kon bila khuluwatin ko alda e weddondirgol in amina min al fitna stayoni fitna on holama so yi dum don wonata podata bonego wa fi hadith jabir ali hadith jabir fa kuntum lati baulaha ari mido jom do resudemo hatta ra'aytami minha e makko ba'da ma da'ani yoga e ko noddata la ilani kaya faade jombugol mo fadalla dalika dum hino tindini ala annahu wonde no kanko la yakhlu biha o weddodano e makko wala takunu latanoki kadi hiya kanko sonnajo alimatun bidalika hari ko andudo o yano darudemo wa annahu e wonde kadi no kanko la yanzur o darana minha e makko illa ma jaratil ada sona konko ada on dogi bi zuhurihi e feeñugol min jismiha e morde bandu makko ndo nawa saray no holli o wino yo ya borto daramo wa an hadi rukhsa e wonde de do newnande taktasu inde hertini biman ghalaba wonande o mo fooli ala zanni do sikke mun den ijabatahu ko woni notagol makko ila tazwiji ha faade jombugol mo fa illam yatayassar lahu sinewanaki man nazaru dargo ila ya faade makko batare ko yo yimmi ila ya makko imoratan sonnajo go thigatun hola do tata amala ha on no ya tastanomo wono immingol nene goto ma bandirawo ma du nene ma du yayma ma dum bengo ma mo jomboda si tayda andi o addata gantoji o wiya ellaji no e makko hara ellaji ala e makko hara ko kulolta jombo motun tay andi a holikem summa ijabatahu summa tasifu halahu refti on don ara sifanomo fi sonnajo lima ruwi sabu ko filla anna nabi on nabajon sallallahu alaihi wasallam bataw immin sulaym woni sulaym don ko sonnajo mabbe goy tanzuru yo yawndaro ya imratun sonnajo go no gasa ko fi mo ne laado jomba no gasa ko fi mo sahabajo go jomba rawahu ahmad man istaysara kala mo ne wani dum fi khatibi fi jamugol aw maktubatin ma jamede wajaba la yara wadde gaman yadhkura de o jantoto ma fi konkone nder mudum min masawi imorde e mettendeji kala ko mettata makon usifo o ghairi ha ko hinadum wala yakunu dhalika dullata ko min al-ghaibati imorde e nyore ko yarum no harmi at-tasrihu fenyingol bi khutbati jamugol mu'taddatin jaggutudo ka gawlihi wono wi'ugol makko uridu an atazawwajaka do fala jombugol ma li gawli ta'ala sabu dalal Allah wala juna alaykum bakat fawakion fima aradtum bi fi konko weebutu don e mudum min khitbatin nisa'i imorde jamugol sonnabbe fa ba hatta arid hino o kanko Allah dagini weebutu gongol fi khitbatil mu'tadda e jamugol wowudon wa wadun an yaqula ko den tigi weta masalan
inni min fi mithlika hebugol sifa ma la raghibun darami do yidi aw la tafutini bi nafsika mi tori kema tafuti nan horema sifa dum fadalla dal kan do fono tindina ala tahrimi do harmugol at-tasrihi finnyingol ka kawli wono yigol uridum do faala directement atasawaja ka jombugol daram do faala ma jombude directement haray wowlirtaake non dum la bak lianna tasiga sabu finnyingol la yahtamalu do rongitataake ghayran nikahi si ona desangal directement ala no considéré si ona dum fala yu'man holataake le an yahmilaha al-hars holakale nde rondotomo lerdande nden ala an tukhbara nde humpitata bin qada'i nyaawugol iddataha edda makko qabla in qada'iha ko adi gaynugol edda makko yiltito den dow benni wa yahrumu harmi at-tasiru fenyingol bi khutbatil mu'taddati yamugol eddinido wondo edda na jaggutudo nani ko min falji na jaggutudo ko eddinido on fami benni falay man holaka an yuhmalaha nde ɗum rondotomo kanko sonnajo ngal hirsu lerɗande ko lerɗi kon ala an tohbira nde o humpitata bin qida'i iddatiha timmugol edda on o inna min mi ƴawi eddago min mi ƴawi kengo qabla en qida'iha ko adi gasugol kengo gon kono haraka ka hawjangol gorko on ko ɗum si waɗi on tigi wowlata directement miɗo faalama jombude hara ko wonɗo e edda ɗum ɗon no harmi amma so tawi na wonɗo e edda tawi na jombaɗo few na wonɗo edda na wonɗo e kengu ella ala nde wonɗo sa si o welima nde wiyata miɗo faalama jombude yewto qala al imam ibnu al-qayyim harrama ino harmi khutbatil mu'taddati ƴamugol e wonɗo e edda sarihan feññina face à face hatta harrama dalika ha o harmini ɗum fi iddatil wafayi hay ko ɗum woni e edda fatunde ko ɗum woni e nder keygu legoy en kana silati al murji ko rutta kon fi qida'iha ko e gasugol edda on laysa ila al mar'ati ara ilataki faade sonnajo fa inna ibahata al khutba ndeno dagingol jamugongol gatta kunu gomdino lato dari'atan ko memminta ila istijali al mar'ati hawjugol sonnajo bil ijabati e jabugol wal kadibi e fenugol fi qida'i dati ay timmugol edda o wi min ila modi amma hebi do timmi lebbitel gasino goto bahu o dagina khutbatil mu'tadda ko ɗum woni ƴamugol eddini ɗon tasrihan ka feññingol wata aridan e ka weɓutugol li mutlaqaha e accutugol mutalagan accitande ba'inan woɗɗitinde duna salasi hara wona tati li annahu sabu ɗum yubahu law no daganimo nikaha haray jombugol mo fi iddati ha e nder edda on ɗon qala cheikh taqiyuddin oɗo mako yubahu no dagi at-tasrihu feññingol watta arid ko ɗum e weɓutugol min sahibil idda e jomiraɗo edda on fiha e nder edda on in kana silatike mimman yahullu lahu ko jeyaɗo e on mo dagani ɗum attazawuju biha jombugol ɗum fil iddati ka nder edda masalan kombo woni ɗum awa legoy ko aden tawɗo ko accitaɗo cergal ngal artirtake legoy o tahara mo hino harmi khutbatahu ƴamugol mo ala khutbati akhihi muslimi e dow nde musidɗo makko julɗo kadi ƴamata sonnajo on anda goɗɗo no yalti fi sonnajo on an kadi immoɗa yalta fi makko hara anana leɓeya wi'ali wonde okkatamo haray ɗum ɗon no harmi faman khataba imratan kala ƴamuɗo sonnajo o ujiba ila dalika o nooti faade ɗum harrama fa ujiba o noota ila dalika faade bimana o werna o tolna harrama haray harmi hande kadi ala gayrihi e dow worɓe hedditiɓɓen tana makko khitbatu ha ƴamugol on sonnajo ɗon ha nane o yafadi few o pottitike o randi non si yalten fi makko ene hedditiɓɓe hatta yu'dana bidhalika ha o yanane o jomba aw yarudda ma o yilte e kawlihi sammako ne laaɗo la yahtabu rajulu wota gorko ƴamu ala khutbati akhihi e dow ƴamande musidɗo makko hatta yankehu ha on jomba aw yatruka ma o accita rawahu al-bukhari wa nasa'i rawa muslim imam muslim no filli la yahillu wodago ta daganta ko lil mu'min gomɗinɗo an yakhtuba nde o ƴamata ala khutbati akhihi e dow ƴamande musidɗo makko hatta yadurra ha on musidɗo makko gantino inna he komi yaltuno fi o nani kono mi heɓa alfaala ɗo no wawi yaltude an kadi noon sa andi a faɗi a taƴi ke few haray ɓangina hedditiɓɓe wa fi hadisi ibn umar no ari hadis abdullah ibn umar la yakhtuba ahadukum wota goɗɗo e moɗon ƴamude ala khutbati akhihi e dow ƴamande musidɗo makko muttafaqun alayhi wal bukhari no ari ka imam bukhari laaɗo make la yakhtubu rajul wota gorko ƴamu ala khutbati rajul e dow
jamande gorko go hatta yatruka ha accita al khatibu jamowo qablahu qadimu aw yu'dana lahu ma o yanane fadallat nutindini hadhihi al ahadith di do hadiseji wama fi ma'naha e kala ko nder ma'na maji ala tahrimi do harmugol khutbatul muslimi yamugol jul ala khutbati akhi do jamande sibba makko lima fi dhalika sabukon ko e mudum min al ifsadi e bonnere ala al khatib al awwal bonnangol yamowo arano wa yaqa'ul adawa ilibugol gayngo bayna nasa ko ndeme ben wa ta'addi e jaggutugol ala huquqi mi do haqqeji mabbe di fa in radda al khatab stayuni yamowo ruttama innama al awwal aditi don wonde men alama okude aw adana ma wa yanani lil khatib sani yamodi mom mana kanko randani hore makko demisonani hore makko o yanani oya aw taraka ma wacciti tilkal marata on don sonnajo jazara en dagani hande kadi lisani dimmo an yakhutuba nde o ƴamata tilkal marati on sonnajo na fiyigol tum ɓay kaari yaltina fi makko mi yaltata fi makko non ali gawri sallah sallam sabu makko ne laaɗo la ta yaltu fi makko de hatta yu'dana ha oya yanane aw yatruka ma ha oya accita hatta ya'dana ha o yanane aw yatruka ma o accita wa hada ɗum min hirmatil muslim ko jeeya ɗum e teddingol julɗo ko jeeya ɗum e ɗawgol julɗo kan wa tahrimi ta'addi ko ɗum woni e harmingol jaggutugol ngol wa hada ando min hirmatil muslim ko jeeya ɗum e teddingol julɗo on wa tahrimi e harmugol atta addi jaggutugol alayhi e hoore makko wa ba'du nasi ga yimɓe ɓe la yubali bi dhalika ɓe haccaka e ɗum fa yaqdimu ay ay goɗɗo no ara ala khutbatil marati e ƴamugol sonnajo wa wata kanko pellet ya alam himo andi annahu ko woni masbuqun kanko neɗɗon woni aditaɗo ila khutbati ha faade e ƴamugol on sonnajo o batun o yalta kere ya ambutu ya siwle funzo jawle e poɗodirgol e kamɓedirangol wa annahu e kowni qad hasalatil ijaba haray mo felliti wa annaha sonnajo on qad hasalatil ijaba gomɗi o jonni jababu ye wonde o jaɓani o fa yata'adda wara noon o jaggita ala haqqi akhihi e dow haqqe musidɗo makko o yafsudu o bonna ma tamma konko gasa tawno lannitimude few min khitbati e modde ƴamore makko nde wa hada ɗum muharramun ko harmu ɗum shadidu tahrimi tiiɗu ɗum harmugol wa harra bi man aqdama o hebilani wonande on adiɗo ala khutbatin e dow ƴamore nde ala khutbati imratin dow ƴamugol sonnajo o ho on ɗon masbuqun aditike ilayha faade sonnajo ma ithmihi wonude heɓugol makko bakkat ashadidi tiiɗuɗo Allah yuwaffiq konko andanɗa hoorema o hawrondira wani Allah yuwaffaqu konko tata o hawrondinaka o mara hawrondina labangal e ɗum wani yo aqaba e nde o lettete fala muslimina fayi julɗon an yatanabbaha lidhalika nde o anditata ɗin ɗon piiji fof o pottito wa an yahtarima e nde o teddinta hoɓoga ikhwanihi almuslimin haqqeji musidɓe makko julɓe ɓen fa inna haqqul muslim ande haqqe julɗo ala akhihi muslimi e dow musidɗo makko julɗo kadi azimun no mawni la yaktubu o hana ƴamude ala khutbati e dow ƴamal makko wala yubi o hana yeyde ala bayi e dow ngengo oya wala yudihi o hana mo lorude bi ayi naw'in e kala